Ni makonia 133 ma bagi na maria maranyitirwo ni maabitha borithi mwena wa Kilimon, Suguta, kaunti ya Samburu, neria kurerikana raumite bururi wa Ethiopia ikuitwo ni ngari cigire muthemba wa Prado. Kuringana na kamanda wa borithi wa kaunti ya Samburu, Karanja Muiruri, ekwirwo atatu ni marikitie gwikio ngono. So ndiweza kukamata hawa watu. Kwa wakati wamekamata hizo bangi, we have 3 suspects, na ambaye kuna mwanamke moja na ako tayari hapa kwa police station. Oho Karanja ni oritie muingi witikire kunyitanagira na maabitha borithi hari kurua na maundu ma magendo, akiuga muingi niguo rateithiririe na njira nene hari kugacirithia undu uyu. So yangu ni kushukuru raia kwa hiyo information umetupatia na kusema tu hii mambo ya bangi. Kaunti ya Samburu tumesema hatutakubali. Na hatutakubali kwa maana hiyo bangi na itaharibu watoto wetu. Kwa ihinda riri, ekwirwo acio atatu meguthie na mbere na kuhingirwo ceceni-ini ya borithi ya Maralal, uriri metereire gugakinywo igoti-ini kiumia giukite. Mohoro Gitau, Kameme TV, njitagwo Jenga Wambui.